我手上拿的是口簧琴，在我们太鲁阁语叫做高稿。高稿它有2个意思，一个是口簧传情，以及情绪表达。这个在我们老人家当中，有时候可以用口簧琴来表达他对事物的一种表达。以下让我们来听听蝶鲁老师他怎么解释。Ni kau ni ga ini iya sida ka ni hong sida ga ngat sau ni banah ni banah ni han ngat sau ni ki han ni ingat sida ni hong ga belah bi ini iya hin sida ka ni hong ga bale bi pusu na bi suhan ni to jima kana jima kana ngat sau ni thong chi ki han pa ko ni hong do ki ni kan ni da ni kan da ni ka bali bi kau sebiau suka so ni ne pusu bi roda sebiau ni ne ya musa ko siding roda ni sida ga kika kekelahan muka ni udah ni da so kita roda sebiau so ni ka hanang malah hanang masuk lebih semada wah teh ay tathawi snalo su tay wata sam yutbal tay duma na sa jik o dabang kana ni hanang na wata kadula kan da hanang na saw ni kamalo saw ni so malo bisnalo so okay ni iPhone nya kan imi ni ka kada hanang o kaw da ni ya o kaw na kaw ni ga ita subiyo truko ha rango ko ko so imi na da ha manak ni ula ha wata ko mga kanada imi ni ga hak dengan so imi na imi ni ka ti ichong ho yang kelengan na so iso kuhun ya ko kari so iso ko uwa ya ko sito ni kan nilungan mo singkuhun sunan si kasi ita truko subiyo ga ha ini dua mo so slagu bi kari remngo wadaku mi ko kau ni sida do bahang kau ni kau sun kau kia sa kau ka mana kia bahang ka uwa ni dah mam kelak pada hari so ini mam kelak biso mi ko so kau ni hawa ni kacis sengkuhun tenan dah so kia mana kita ni kan ke lindungan sudah tay sengkuhun sus kenan dah sida do kalau muka kawan dah buai musunan dah ni kaci kukuhul kia kika so ni ka suhan just mana kia sengkuhun ka ni kan lindungan ka uat ni dah tay wata mga ni ulit dah senadu muka kawan ni ka ya kika tinggal kelengan so imin na ini tetua sa mahuling kari uli ini tu hamus so sebut so kari uli ini dua yang su balai gaya takut uras do mata mangan kaya do nyak tananak sapah ta sidaga dua anta balik ka kialon sapah ta laki kuyah ta darudan ini tetua Mahmud so nakih uda so pagaya ba so sukan ka mklabi ka bang udan sukan mklab ba gagam miyok mano ho mklab ka na ingin 你的嘎哈等于是一种在讲话一样。Mahmud sa meludu kana katiang sa pa ini sudah semsik ini sudah kalau kana ka skat ni ga jika sanggaludan dah ni ga udah terus ko subiau so terus so kelengan ni ni hasum kelak dah ha malu balai taka ni dia pernah
hayo bokusi lah. Hayo buksi. Hayo bokusi rudan naga ha. Hayo dabu. Dua so mgarang ko so bungka ni itatulog ko ha. Malu bale. Mailen. Yes. So malu bale ka so ni ksun. Ba ani ma dali bisjak niya so kana so dakay ka wadam mgarang ko so lubo ni. Saudi ka lubo ta ko truko. Iya, so ni ka ano namin so musa namin si iding rudan shita ka. So ni ka lubo ta. Iya tapi sangi. Renga ko kyang kari do le kana laki. So diba yami rudan no. Ida namin so wada so sindo khay ko so bungka tani truko inami lakani. Sang do yaku sang do super mo so ko so barah sang so laki lah ha. Lungan namiga. Yuh namin so ia tapi sangi ka gaya truko. Kalau iso udah ta truko sibiaw. So ni ka lubo ta truko. Ia tapi sangi. Bahangi ka gaya rudan. Ika lelungan mo hini isukor serengaw yamu hini sang jiwakai ka. Wanahega kaya mo ta. Mahaway nang balay.